Amen. Ngibingelele umfundisi engekho. Hallelujah. uNkulunkulu egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Sisazothandaza. Sithandazela abantwana bethu. Ngiyafisa ukuthi beze ngaphambili. Silulele izandla zethu bonke abantwana bakhona. Zonke ingane Ey'koleni nabafundi emakhreshi. Nabafundi emakhreshi bathandazela. Umfundisi eyisho lento ukuthi sizothandazela abantwana besazobuyela ey'koleni. Kufika something kumina ukuthi usually siyacomplain ukuthi kwaqedwa lento yomkhuleko ey'koleni. Amen. Kodwa lokho kuveza ukuthi thina siyabazali asikho intentional ngokukhulisa abantwana abasaba uNkulunkulu nabadisciplined. Amen. Amen. Because bekufanele ngabe uma ngabe kuqedwa lento yomkhuleko ey'koleni singakhathazeki because thina siyabakhulekela abantwana bethu futhi siyabafundisa ukubaluleka kokuba khona kukaNkulunkulu ey'mpilweni zabo. Amen. Sihambisa abantwana kothisha. Yabo nje u-90% wey'nkinga ey'khona ey'koleni akusibona othisha, akusiyona i-management yesikole, iy'ngane thina esibanikeza zona. Amen. Sibanikeza iy'ngane ezingafundisekile ezingabazi abantu abadala. Khona nje bengikhuluma nayo izolo ngiyixoxela ngiyaxoxa-ke negame. Ngiyixoxela sikhuluma ngale nto yenwele ukuthi esikoleni njengoba usalukile nje uvumelekile yini. Wathi yena mina nginandaba ngizomtshela nje uthisha ukuthi ezami inwele zinhle kabi uma ufuna ukuqaqaqaqa wena. Ngathuka ukuthi othisha badila nalezi iy'ngane ey'nje. Ngezwa bazwela ukuthi sibanikeza uhlobo lwey'ngane ey'njani. Kuba buhlungu kumina ukuthi abakwazi ukushintsha iyona i-profession le abayikhethile. Kodwa senza umsebenzi wabo ube nzima abazalwane. Amen. As much as kunzima uku-instilla i-discipline emntwaneni, as much as ungahlala njalo mhlampe uba nama-conflict naye umntwana because akulula. Akekho umuntu ofuna ukuqonda. Amen. Imisebenzi yenyama nje sikhulisa iy'ngane ey'ngakholwa. Ayikholwa iy'ngane. Ayikholwa ingane. Ingane nje mingakamamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi isawumhedeni ayikholwa kusasebenza imisebenzi yenyama kuzo. Amen. So thina njengabazali if kuwukuthi asikho intentional ngokuthi sifuna ukukhulisa iy'ngane ezidisciplined ezimaziyo umuntu ezimsabayo uNkulunkulu ziyamabhulizwa iy'ngane zethu. Amen. Iy'ngane zethu ziyahlukumezana zizodwa. Indlela ey'khuluma ngayo nezinye iy'ngane, indlela ey'khuluma ngayo nothisha. Thina abazali yizo lezi iy'ngane esisuka nazo ezisuka emakhaya ethu. Sinake kuphela iy'dingo zabo ezi-physical. Sikhohlwa ukuthi abantu laba they are being influenced spiritually. Uma ngabe phuma ekhaya uphuma athole imimoya ehlukahlukene ifike yenze izinto ehlukahlukene kuyena. Amen bazalwane. So bengicela ukuthi noma sithandaza manje kodwa sale sesiqhubeka nawo lo mthandazo. Senze nje kube umkhuba kuthina njalo ekuseni mangabe phuma umbize noma ngabe kuthiwa wemali lento enzayo yabo kodwa nje umbizo umbeke izandla umkhuleke futhi umkhumbuze ukuthi ngiyakuthandazela ngoba awukholwa wena ungakakwazi ukuthandaza ukuyithandazela wena awunayo i-connection noNkulunkulu awunayo i-relationship uJesu wena ukakamamukeli uyenze futhi lento ahlezi njalo ekhumbula bazala singaba underestimate. They understand izinto esuke ekhulunywa esontweni. They do understand izinto esuke sikhuluma esontweni. Singasho ukuthi noba sebancane baka-understand bakayazi into ensindisa ukuthi isho ukuthini. They do know into ensindisa ukuthi isho ukuthini. And uma ngabe sizothembela kumfundisi ukuthi ukhona umfundisi uzobashumayeza kusho ukuthi asikho intentional. Amen bazalwane. Asibe intentional lento yokumshumayeza umuntu ibe nje ukuthi uyenza wena mzali. Yes. Mina ngiye ngithi mhlawumbe ngiyahlanya ngoba lo unathu kodwa ave ngimshumayeza. Noma ngibona mhlawumbe ipost ukuthi khona ohlukumeza umfazi ngithi mina we asiphile. Ungayenzi lento yokuhlukumeza umfazi. Umsize uNkulunkulu mayikunikeza umfazi
umthanda umfazi wakho umvikele angazi noma ngelinye ilanga kuyoringa yini kuyena yabona wazalwane but nje asibe intentional about speaking the word to our children because yizona izingane lezi eziyingxenye enkulu yeinkinga ezenzeka esikoleni abanye othisha bagcina sebeyiyeka iprofession bethi nje mina ngeke ngize ngikwazi because of ingane esibathumelela zona amen bazalwane bengifisa bangcela ukuthi lo mkhuba singawuyeki asibathandazeleni sithandazele ukuthi uma ngabe bephuma njengoba bezobuyela ezikoleni noma bethu bahlangana naluphi uhlobo lemoya kodwa uNkulunkulu abafihla abavikele amen bangcwele because umuntu aka-influence abanye kuphela khona abantu abaningi namhlanje abagcina sebengena kuma drugs abanye ba addicted to utshwala ba addicted to ayiqalanga manje i-addiction yaqala bese abancane umzali engazi ukuthi lo uyabhema uma ngabe sesikoleni yes so uyabona ukuthi imoya iyasebenza thina sibe silele thina sirelaxile iyasebenza imoya iyafika ikhulume naye umuntu imtshela ukuthi yenza kanje engazange azatshelwe yenye ingane ubona umuntu esenza into ephambene nokulunga amen bangcwele amen ngingathathi nje kade ngiyakhumbula usiswami wake wafikelwa umqondo wokuyibulala esayi-teenage wafikelwa umqondo wokuyibulala at that time abazali abasekho imina lo ekufanele ngimkhulise amen uma ngabe umfikele lo mqondo wokuyibulala waqale wafika isifo senhliziyo inhliziyo yakhe ishaya nje ngamandla ifuna ukuma umsebenzi engiwusebenzayo awukho like angikwazi afford ukuthi ngizokwenza idingo sendlini phinde futhi ngihambise kodokotela abaspecialized yes ngathi noma lento ake ngiyicebe uNkulunkulu mangiyithandaze masiyithandaze noma ngase ngicele nomakhelwane masiyithandazela ime ithuba kodwa mangingekho ngibe nalento ukuthi mangingekho kuyokwenzakalani ngayo lo muntu yoshona mhla engekho umuntu oyomthandazela ngaye ngambuza ngathi awufisi yini ukumthatha lo Jesu engibiza igama lakhe mangabe ngiyithandazela hayi wamamkela uJesu kwayila esho ukuthi into eyenzakalayo ukuthi ukhona into ekhuluma nami ithi uyabona yini impilo yakhe iyabheka uyabona yini ukuthi akunongilutho uyabona yini ukuthi khona abantu academically aba-gifted ukudlula wena abazophumelela wena uyazama kodwa akulungi yini ungavele uyibulala uthi ngithi cha ngeke angifuni ukuyibulala angithandi ngisafuna ukuqhubeka nokuzama ivele ithi ngoba wena uyibulala mina ngibulala iqaleke lapho inhliziyo ishaye ngamandla so you understand bazalwane ukuthi there are so many evil spirits esiphila phakathi kwazo uma ngabe ingane zethu singayithandazeli intentionally day after day ebusuku nasekuseni kube umkhuba wethu emakhaya ethu ukuthi kuphilwa ngomthandazo noma singenalo kodwa kuphilwa ngomthandazo futhi siyitshele ukuthi angakakholwa nini umuntu uyakholwa mhla wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi abe ne-relationship noNkulunkulu wakhe amen sengikhulume kade bazalwane kukhona ivesi engifisa ukulikhotha elilaphana Proverbs chapter 24 verse 3 no 4 wakhona uthi by wisdom a house is built and through understanding it is established amen by wisdom a house is built through understanding it is established abafana bethi mabese ezikoleni abayikwenza into encane kodwa bayoqala ama-foundation bakha ama-foundation ekusasa labo empilo zabo uma ukuthi siyamvumela usathana ukuthi alwisane nabo bazogcina bengenayo le future le esibahalelela yona esibafisela yona amen bengifisa ukuthi ngaphezulu kwabo bazalwane sikhulekele iwisdom yabo ukuthi umuntu abe newisdom noma eyedwa wena ungekho kodwa abe newisdom yokwazi ukubona ukuthi lokhu kulungile noma lokhu akulungile yini ngaphezulu kwalokho bazalwane ngiyafisa sikhulekele nothisha babo sikhulekele ne-staff sonke esisuke sisebenza lapha esikoleni amen babe ne-patient wathi iy'ngane zethu amen bayibekezelele because iy'ngane zethu ziyahlupha iy'ngane zethu bazafuna uqamba amanga so ngiyafisa ukuthi siyikhulekele iy'ngane zethu siqhubeke nokubakhulekela noma sesisemakhaya sikhulekele i-presence kaNkulunkulu empilweni zabo nasey'koleni sikhulekele nothisha babo ukuthi uNkulunkulu aqhubeke nokubakhulisa aqhubeke nokubanikeza isineke sokwazi ukuthi balekelelane nathi ngoba basuke belekelelana nathi ukukhulisa iy'ngane zethu amen bengifisa ukuthi silulele izandla zethu kubona abantwana bethu sibakhulekele yonke into